Asinibingelele sinemukele babukeli ehlelweni hlelo Young Climber. Bito lami mine ngingimuzi ngingwandile ngwakahlatshwayo Sibongo. Namhlanje na ehlelweni mbukeli sikulandzele lijaha lelifundzela bona budokotela lapha eTurkey. Lijaha mhlambe lesike sasebenta nalo phambilini la ka Young Climber. Nendzaba leli ichaze ukuthi lona ekukhuleni kwalo lake labhekana nalo nebulukhuni lapho khona lathi litimisele ngemsebenzi wesikolo lakhanza sekushone makwalo lakhanza ukuthi ngalesikhathi makashona yena solo kufanele liphupho lakhe azame kulifeza ukuthi ke washona make wahamba wachibeka namhlanje na ufundzela budokotela lekuyinto lebekavele ayifisa namake wakhe ayigcusha la kuye ukuthi wena mfana wami ungidokotela uhambile ke wafika le eTurkey namhlanje nasimlandzile ukuthi jaha lakithi awukuside usitshele lokuthi emaswati akithi angafinyelela njani wona le eTurkey nalokuthi ke kuyenteka yini umuntu losuka endzaweni lefana nabo Gundwini ukuthi nje ngasuka umuntu eGundwini atitshela kuthena ufuna ukugibela indiza aye eTurkey ingende kanjani into lenjalo. Ukhona ke Sibonginkosi wakadlamini namhlanje utasisida asewede ukuthi emasido uye uwathole njani mawufuna kufinyelela etindzaweni letinjengaleto. Young Climber ke mbukeli uyawukhumbula ukuthi njengaloku uyibukela la ikhona nakhona lapha ka YouTube Eswatini TV so sendele kuthi kwabalula kuthi noma abelihlelo seliphelile ka YouTube siyachibeka sikhona kulithola sikhona na ka Facebook sikhona na ka LinkedIn kanti siyahamba sifike nalapho khona bakhona khona ikakhulu bani labasha emimangweni emasondweni nasetindzaweni letifana nasetikolweni lapho khona bangake bahlangane khona. Hlala kanye nathi ke namhlanje nambukeli sisekanye naye Sibonginkosi wakadlamini ehlelweni. Umuntu akathathe abonge nje Sibonginkosi ukuthi ube kanye nathi ehlelweni. Lana labanye babukeli mhlambe bake bakubona phambilini nathi si-Young Climber anze kwasa sihamba tihosha nawe. Manje mhlambe mawungathi sinje usifaka isithombeni ukuthi Sibonginkosi impilo imthethephi yambekaphi ukuphi namhla. Ngiyabonga ngibongela lithuba kwemhalise. Ngidayisha nje bemfisha. Sibonginkosi lijala lapha eGumvini. Cabanga ukuthi ke babukele emakhasi babonele ukuthi iGumvini sekhicite lapha kunabo Sakhile. Nathi sithatha yona line yabo Sakhile. So mina ke ngimfana seGumvini lofunze khona eGumvini emayisi. Ne primary yakhona na school wendela khona. Ngisuka nje eGumvini ngeTurkey ngisuka khona vele eGumvini ngaseGumvini kude lokunganani mayisi. Usuke eGundwini uye eTurkey ngifuna sicale mhlambe sicale lapho usuke eGundwini uye eTurkey. Ukhona lomunye losezindwendweni naye ufuna kusuka ezindwendweni aye khona le Turkey. Lomunye usemaqudulweni ufuna kusuka emaqudulweni aye eTurkey. Asosifaka esithombeni kufikwa njani noma mhlambe yini wena nje mhlambe ngalesikhathi uka form 5 eGundwini kwendekalani kwawayindiza nagibela yasiye eTurkey kwahamba njani? Ngicabanga ukuthi mayise for mina kusukela nje ngimncane benginalo leliphupho lokuthi ngifuna kufunza kepha ke bengacabanga ukuthi sengingafunza ngifike khona le ngesheya ngoba ukuthi nami ngifike ngihlangane neYoung Climber ngahlangana naSakhile so nangibuka Sakhile athi waseGumvini and by the time ngihlangana naye bese acede kufunza eColorado College asafuna umsebenzi kepha ke ngathi bese awutholile by that time because besayavele ka Google so kwavuka lapho lokuthi umuntu wakhona la khaya umuntu wakhona la ndzaweni uyahamba uya ka Google and so kwaba nguye ke lo ngathi uyangisida ke ngama applications lapha nalapha so mina nje kufika kwami form 4 na form 5 bese khona lo mcomvo othi vele nami ngifuna kufunza ngiye khona ngesheya and ke lokunye ngicabanga ukuthi ekupheleni kwami mayise ngicabanga ukuthi benginakade intfo letintsatfu or tintfo letintsatfu letingenda ukuthi ngikhuthateke njalo nanyalo nje selongisafunza sekuya ngasemaphethelweni kepha ke solo ngiletintfo letintsatfu letselo tikhona nanyalo ngisho ngileTurkey. Cabanga ukuthi intfo ekucala it's something that I look up to. Intfo yesi 2 it's something that I look forward to. Then intfo yesi 3
it's this person that I keep chasing. Mm. So in the person that I'm looking up to, Maise, it's God, because I believe in everything that has happened in my life. It's because of God. It's God who has been orchestrating everything. It's that invisible hand in Maise lebesole khona empilweni yami. Ibhekisa tintfo lena ngeke tintfo tigcine tilungile. Then I think someone that I look forward to, it's my family. Because the family yami ngiva ngathi those are the people that I want to make most proud of. Then the person that I keep chasing every day, and I still chasing even that person, even Nanyalo, it's my hero. I think umbukele khawuta tibuta ukuthi ihero yakho ngubani. Ihero yami, it's myself in 10 years. And so the person that I want to be in 10 years, it's the person lengimchase Nanyalo, and I'm still chasing that particular person. Yes, nice. Ngicabanga ukuthi ngiloko nje. Ya mbukeli uyeva ukuthi nembala kuyasetshenzwa kuchaswa ihero, kuthiwa ihero ngimi in 10 years. Lesithombe lese ngitakhele sona ukuthi makufika iminyaka lengi-10 ngifuna ukuthi ngibe ngila. Loyo muntu loyo ngibese ngiyambeka ngimenda abe i-reality, aphile bese sengiyacala ngiyamphesiwa ukuthi ngifuna kufana nananye umuntu lengimbonako ngemehlo engcondo athe bazalwane silikhaya silibona ngemehlo enhlitiyo. Now Sakhile mhlamba sesibiyele kancane. Khuluma ngaSakhile uthi udibana naye, nidibana phi esitolo kuphi nikhanzana phi, senisitana njani, nikhanzana phi ngalesikhathi nisitana? Sakhile ngicabanga ukuthi Sakhile ngacala kumuva ku program yakangiklamba ya VOC lengena fast 5. Okay. So ngeva lokuthi kuna Sakhile, then washed nombolo takhe. Okay. Then ke nganganaki nje ngeva ngathi angimiyekele nabantu abimaveni bakuthwala like. Then ke nganganaki ngabile esikolweni, then angibile esikolweni ngafundiswa ngithisha lebafunza naye Sakhile lekumvini. So wathi ke kanti besevile Sakhile benga form 4 by that time. So besevile ukuthi ka form 3 ngike ngathi ngena lapha ku top 5. So Sakhile kwafuna lo mfana ke lebe angene top 5 ukuthi ngibani lo mfana sengiyohlangana naye. So Sakhile kept on wanting to see me, but ngeva ngathi labo human trafficking so bengabelieve nje ukuthi nami wasekumva into emaveni wabuya. So then until one day ngamshayela wathi awufike la sikole nisihlangana. Sifike la sikole eThembeni, then ke sahlangana kanjalo ke, then ngamangala nami kubona nje liswati leli liswati vele la kaDlamini vele leli silona. Hayi mina sengibuya States, mina ngibuya kafunza khona sengicethile. Nalo nje ngawubuyela khona States sengisebenzela khona nyalo. So ngicela sahlangana lapho kana Sakhile, then up until ngicabanga ukuthi the first application I made yangaphandle ngayenda through Sakhile ukuthi scholarship ne-link and everything benginikwe nguye Sakhile. And he kept on following, and nalokho ke nami ke it's something that I wanted to do. Vele ke nami bese ngadzingi lokulandzelela, because sometimes people understand you talk to me uthi wena ufuna kwenda ini, then ngeke mina bese ngiyakulandzelela wena kumele ulandzelele mina ukuthi esibongo silana ke. Then the moment I see ukuthi mina uyafuna kuyenda lento, it's the moment I'm willing to even offer more help, because you're not the only one lo cela lisito but baningi. So it's ngiloku ngilandzelela kaningi naloku kubona ukuthi nifisa ngakanani kuyenda lento. Ya mbukeli njengaloku umuva lo myuta awukhala ungabe mina Sakhile ngiyamthola agcinwe phi, awusamdzingi Sakhile wena, i-young climber seyikhona. Yebo kona i-young climber lebemlethele Sakhile, nawe futhi i-young climber ikulethela Sibonginkosi. Kepha lokumcoka lengifuna sikubambe kule ndzaba ya Sibonginkosi ukuthi wabe seyena uyaphasa kwenda lo Sakhile naye wafuna kummitha. Lo munye Sibonginkosi uthi mina ngisezindwendweni ngibanje lo ngaphuma ku top la ezindwendweni, wenda ngani wena lokuthi uthi usegundweni uphuma ku tops? Ngicabanga ukuthi mina ke bekuliphupho lami, because ngicabanga ukuthi nangifika ka grade 7 then ngathi ngiyadibuka ngathi khanzi kuma tops. Then ngabe sengifunza laba kuma tops ukuthi bona benda ngani kahle kahle. Into lena vela kumvini ngendeka inoba nje vele ivame kwendeka le kuBonazarene nakubo Boys. Then nangifika ke mina ngina ka form 1 bese ngingenela vele ukuthi mina ka form 3 ngifuna vele kuyofika le ngiyongena le ku top 5. So mina nje vele kusebenta kwami be consistent. Kepha ke uthi usasebenta kube nemhiba la etindleleni. Mina nje ngathi nga form 3 kwashona makwami.
Kepha-ke ngalokuthi vele bese ngisolo vele ngithi preparatione ukuthi vele ngiyafuna lokungena le ku-top 5. Kwangihlukubeta kona kancane vele kulahlekelwa umntali indvo lebuhlungu kakhulu, indvo lelikhulu kakhulu. Kepha-ke loko akuzange kwabe sekuyangivimba ukuthi mina ngingangeni le-top 5 because ngagcina vele sengingenile. Mbukeli, kude liphupho lelibabede dithikabedo thide. Akusiko ukuthi kube nedithikabedo ukuthi wena unga-achieve noma ungakutholi lokho lokufunako, but lonke liphupho litaba nema-tests lekudinga ukuthi wena uphumelele yize simo sinjengalokhu sinjalo. Kudinga wena ukuthi uchubeke uwine, uchubeke ube impumelelo yize simo sinjengalokhu sinjalo. Nangu Sibonginkosi lana wangena egundwini afuna kuba ku-top bani wathi makafika leka form 3 la sesigathe khona into letibukwako kwashona makwakhe. Lokho kwangamvimbi kejana kokuthi aqhubeke ayi-achieve lento bekafune kuyi-achieve. Khona umbukelo longibukelako lothi mina ngilokuthi ubeke tizathu. Nangu Sibonginkosi uthi tizathu atisebenzi. Akuqali ngawe kokuthi uthi uplane into bese tiyathikabeteka but si-achieve kunjalo. Kuningi-ke mbukeli kade okuchaza Sibonginkosi masibuya ekhefini kwanyalo sisetathi shelele ekhefini hlala kanye nathi mbukeli. Asiphinde sikwamukele mbukeli, sibonge kuhlala kanye nathi ehlelweni. Simukele nalabo mhlambe labasijoyina kwekucala. Sisaya ekhefini besikhuluma naye Sibonginkosi wakwaDlamini la asicocela kokuthi wangena ka form 1 afuna ukuthi provela yena kokuthi kungenteka yini kejana ukuthi umntwana angene esikolweni lesingatiwa atitshele ukuthi ngifuna kuphuma ku-top event la kaNgwane. Kungenteka yini into lenjalo? Uyasitshela ke ukuthi nembala kwenteka but akwendekanga nje ngaphandle kwetinkinga. Kwaba nenkinga ka form 3 watkhanza ashonelwa ngumntali. Sibonginkosi, shonile umntali, angifuni sisale sichubeka kakhulu lapho. SewuseTurkey noma mhlambe ke naku sekudinga ulungisele tindzaba teke-Turkey, umntali sewashona kunjanjanyana noma uphasa sekude mhlambe lotawulilitela kakhulu ahlaba inkukhu. How do you cope? Ngicabanga ukuthi kokonke namayiselo kumcoka ukuthi kumele wati ukuthi in as much as ujabulisa umntali kahle kahle yonke lento yenda kudendela wena. Nami bengithi yathi nami make ngiyafisa nje naye kulaba bafati balandzaweni kuthiwe nje nangomfana wakalazika lala kube ku-top bani ajabule nemntalo. But-ke kuba khona lapho khona ubona ukuthi batali bethu bese siyabaluza. And ngilapho la khona ubona khona ukuthi yathi phela lento lena bengitendela mina kahle kahle. Ngaphuma nje ku-top 5 but lo wasita mina ukuthi ngikhona ukuchubeka futhi bese ngiyakhona ukuthi bese ngihamba nge-Turkey. Ngoba lukhuni ngona and kulukhuni nalokho because into eziningi kuyashintsha umntana nasangekho. Into kumele salubona ukuthi lokho salimele sangitendela lokho kumele ngisale kwenteka kanje. Uma akasekho nyelo kuba nemihiba nje lebese iba mnengi vele. Kepha-ke ngalokuthi leliphupho belikhona la kimi ukuthi-ke nangimake akasekho sengitawuphila ngani mina. Lokumcokanyalo ukuthi ngifake lamandla and ke makwami mina bayasolo vela ngibita ngadokotela and nabomake nje landzaweni vele bangibita ngadokotela walandzaweni. So and nalokuthi nangifika form 4 mayesezambe ngobhalisa iDr. Sibonginkosi Dlamini. So ke mvele ngathi nangihamba sengeTurkey sengifika eTurkey sengena sengenta imedicine ngacabanga nje ngacabanga ngabuyisela emuva ngathi yonke le nto lebila ngqomveni naye nyalo sengiyayibona kude ke into lemnanzi njengaleyo. And then vole ayichamuki ayimani nje ichamuke ichamuka ngathi wena usebenzisise usebende mbamba futhi. Hey, angathi mani ngifuna kukukhalena ngikukhena lena but mhlamba sengibude nje kancane. Kukhona abantu labanetizathu. Yena ngabe uyayenda lento ngosibonginkosi futhi ngabe wenta letibukwako kube nje akusiko lokuthi
Lomnye athi kuba kusiko kokuthi lomnye kuba kusiko lomnye vele makakunika lezizathu uva ngithi vele sicinile lezizathu vele asisiso sizathu lesincane vele sizathu lesiphathekako. Ungathini kulabantu labaqhayisa tizathu ukuthi hayi kulokuthani understand nine kaya ngiclimba mina kwenteka ukuthi kulokuthini nani understand. Ungabathini labafuna kusi-understandisa ke but betimpilo tabo tingaqhubeki bafuna isi-understand ukuthi bona abaqhubeki ngani. Ngicabanga ukuthi mayese sovele uyishide ukuthi umuntu unesizathu lempilo yakhe ayichubeki ihlala nje ima nje la isolo ime khona kude la ichubeka khona. Mina ngifuna umuntu otawuthi mina yathi mina nalokhu kepha ngazama nako ngamane-ke ngafika lana-ke at least-ke uthi banalezi zathu sakho but uchubeke kungenteka vele esinye izathu esikwende ukuthi ungakhoni kufika letu lapho ufuna kufika khona kepha-ke hhayi nangabe lezi zathu sakho sikususile lapha sakubona solapha etulu but angefiki letulu but at least ikhona lokwendekile. So mina ngathi nje ngisho ngabe lezi zathu uva ngathi wona sikhona la kuwe ngisho ngabe uva lezi zathu sakho sicina ngakanani kepha asufake lo mfutho lebe kumele ngawe wena uyawufaka. Yabona ukuthi into lemnazi nje ukuthi uthi yathi ngizamile mane kumane ngehluleka hayi ukuthi mina ngizawuthi nje mina ngeke mina ngize ngizame vele bozibani baphumela ngathi vele bona bekunjani kuwe. I think inkinga lekhona it's again comparing yourself to other people because nalezi zathu siqhamuka ngalokuthi mina vele ngingakhoni konda lokhu ngalokuthi mina vele kimi kanje bozibani akuzange kubehlala emvuleni. So ngiva ngathi mina if you running your own pace at your own race ngikona ukutakusita kakhulu because you keep on chasing the hero. You keep on chasing your very own hero. So kude lento lekwenta ukuthi ubuke ngalawo because baningi bana bambelekile endleleni but bagcina bafike la kumele bafike khona because vele ngesifike laba bantu bafika in 5 years lo muntu afika in 10 years but lokho umcokwa ukuthi ngigcina ufikile lela kumele afike khona. Asesingene kunako le ngisolo nako ngifuna ukukuva. eTurkey ubhadarelwa ngibani lo mkhanza agcinwe phi nami ngisafuna kuyomcela ngibhadarele simkhanzaphi silayele mnethu ungagovuki kunelwadi. Ngicabanga ukuthi fanele bafuna ke eTurkey kokuqala nje lengakusho noba form 5 noba wena njani ngofuna kwenda masters nofuna kwenda PhD. I think kokuqala nje kumele ukuthi imaster la incwadzini vele libe khona. Okay. Uphasa kokuqala lokho. Kwesi2 kumele ukuthi uapply. Okay. I think people baba nema results bese basa apply. Bese mva lokho athi umuntu hayi mina nginjani apply because ngiva ngathi if you apply you don't lose anything. And eTurkey kude nale application fee ukuthi ungathi lose application fee. The only thing you need eTurkey is internet. And i link isahlala sishareisha nabo WhatsApp khona la kulama page ya Facebook. Nabo nomuntu siyamsendela na WhatsApp siyamnika inombolo tethu. Siyazama abantu kubasita ukuthi manje ba-apply eTurkey. Mina ke ngathola scholarship eTurkey and naso ngasithola ngekusitwa nguye umuntu eTurkey yena tsaphela because bengifuna kwenta medicine. Okay. So ngacondzana naloyo muntu bekumele ayende medicine. So ngacondzana naye ke ngathola ilink nga-apply ngihamba ngayi-Turkey ngasithola scholarship. Okay. Okay. Lokusho ukuthi umuntu nje lofuna kufana nawe naye ikhanza sekaseTurkey naye vele kusho ukuthi akathinzane nawe usho njalo noma uthi kukhona indzawo uvele utiyele nje lana usitakale kanje nalokuthi ke ngifuna kuva kulobatiyo labamaswati noma ke mhlambe ngekwati kwakho lama scholarships asita labenda inani ngalo mina mhlambe uthi awu mina ngifuna kuba musician kumbe ukhanze ukuthi kumbe basitani ngalapho kumbe uyati yini ukuthi baye basitane ngakuphi. No lokho kahle ngaseTurkey ukuthi uapplyela anything. Ngisho ngifuna kwenda njengoba usho bokhuluma music bokhuluma ngani bo engineering ma economics bo medicine everything ofuna kuyenda ukhona nje eTurkey. Wona nje kwakho ukuthi uthole application uyifunze le application because bese nisibuta nemibuto lekhona lapha. Funza lento yonke bese ke ngifaka igama lami yini Sibonginkosi lana sekwendekani lana ke ikhona in mose sikunikile vele le link inako konke le link. Okay. Wena nabu nenkinga ke yesiTurkish sitakusita thina ukuthi wo hamba lapho click lapha labe sekushintsha konke sekubasingisi so yakhona ke apply. Bona ufuna kwati ukuthi ngiphi universities le good kuloko naloko sabe sine siyakusita sisakutshela ukuthi wo i-university na ufuna kwenda ema economics hamba kuna university nayo o university lefundisa ngesingisi ngunaye o university lenjani ngunaye. So thina ngicabanga ukuthi singakusita kakhulu kuleli hlalo lokho sithina
sesingale sesiyawathi ama-university ngilapho nje la singakusida khona kakhulu thina. Naku-ke Sibonginkosi, ngike ngabona abantu bagibela indiza bathi bayi-Turkey, kwathi kuphela umnyaka ngababona sebabuyile labanye sebala eveni, ngathi hawe sewucedzile eTurkey. Ngangeva kahle. Kuye kuhambe njani? Kusuke kwentekeni lapho? Mhlawumbe ungase weda ngoba thina phela sati ugcina nawe solalela lokho lokuva estradini. Labantu labale Turkey bona bangasitshela ngcono ngalomnye bese sova nje naku lokusho bantu la emgwaqweni ukuthi hawu phela umntwana asibani kwenteka ukuthi babe banemanga bangakambuthi nekumbuthi. Bese kuhamba njani le Turkey? Ngicabanga ukuthi kumqoka lokuthi na usuka la ekhaya uya le Turkey wadile ukuthi uyele ini, uyowendani. Cha ngeke ngithathe izizathu labanye labaningi, kepha nje ngicabanga ukuthi izizathu letinye penalty abantu bajike. Kwenza ukuthi scholarship sifuna ukuthi uphase, umuntu akasaphasi. Scholarship sifuna attend ama-class, labanye ama-class abasa-attend. So diningi leti izizathu leti ngabenda ukuthi wena ukhanze zonke la ngasekhaya. Lokumqoka ukuthi ngidawukhuluma nebantu nje kakhulu labangafuna kuya kuta la ka-health science. I-medicine angathi noba ngidawuthi likhuni, kepha ngicabanga ukuthi ayisilikhuni. It's the volume of the work leningi kakhulu lebese into angathi medicine ilikhuni. Kepha if unento ye-Turkey, because eTurkey unesikhathi sonke kude nala kwendako. The only thing that you are about ngileti incwadi zakho lotitele vele. And scholarship sethu sihlangana ukuthi vele sikunika konke lokunye lokudingako. Wena into engimele ulethe nje wena, ulethe nengqondo yakho, ufocus kuphela utimisele uphase. So ngikansi ngiloko. So ngicabanga ukuthi na utoya eTurkey bese unako ukuthi wena ufuna kwenta modeling, wena song the great motivational speaker, wena sesikhanza kuphi kuphi. Ngicabanga ukuthi dinve kumele uti-minimize kancane lento, singasho ukuthi ungatendi, because I think being a motivational speaker kutabasita labaningi, but buka wena empilweni yakho ukuthi wena akukuthika beti indlela thide. Because utathi khanza uyi-motivational speaker lesejikile le Turkey sebiyela. Abantu ke sebathi hawu most ngabe sasitshela ukuthi yebo sekontekile. So ngicansi ngaba indlela kanjalo phansi. Mbukeli kaNhlamba bese nje sokusuka unyamalala emaphepha ubone kuvunya amaphepha phakama emoyeni kusho kona ukuthi isikhathi siyashaya. Sibonginkosi, ngathi amagama akho ekugcina kumbukeli bese simsehlabahlo sisavusa liphupho kancane, ungathini batawuchubeka bakukhanze egroupini ye-Young Climber, bakukhanze nakubo Facebook nakuphi, bathi nje ungamshaya amagama lathini? Umbukele ekhaya mhayise ngicabanga ukuthi lengingakusho nale bese ngikushito ngathi mina ngicabanga ukuthi you need to run your own race at your very own pace. And ngicabanga ukuthi nalokuthi kumele uchase your very own hero. It's very very important, because now chase your very own hero kulula nalokuthi yathi mina lokho angifuni kwenta, mina ngifuna kwenta nako. Mina nje bengihlangene nasakhile back in computer science, but nasathi hayi Sibonginkosi ayonto computer science, ngathi mina hayi Nkosi kumele ngiyonto medicine mina kahle kahle. So naso wathi wena ukuthi ubheka le uyele ngiloko lokulula nalokuthi umva akusita athi ukuthi vele wena kumele uyele. So lengakusho nje ngicabanga ukuthi kungaba kusho kubabukela ekhaya ukuthi wena yathi lokho ufunani before ude lakithi utocela lo lusito, because kulula kutshengisa abona ngibuta nje ukuthi ngikuphi or ngikuphi embabane, ngiyakhola ukulayela lokho uzona so shito uthina ufuna ke embabane, but naso nje mina ngifuna khamba mina sisebuta thina ufuna kuyapi kahle awadi. So cabanga ukuthi umcoka wona mhayise ukuthi umbukele ekhaya adi kahle ukuthi yena ufuna ini. Mbukeli usho njalo Sibonginkosi, yadi ukuthi ufuna ini and chase that hero. Qosha leyo hero lotakhele yona lo muntu lofuna kuba nguye in the next 10 years. Bekuhle mbukeli kuba kanye nawe ehlelweni, akube kuhle kubukela inhlelo lako. Inkosi ikubusise. Bye bye.